Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Bana bugünkü onluktan seremoniyalar Baltava Yediğimde masalardan otur. Kontenjem medya kızması olan okçularga bilim ver. Öte жақсы Joş Momun bilimli adamı da şundurmasına süper üçlü oturak. Bärinize sevgili Allah'tan razı olsun. Sizlere Allah'tan razı olsun. Rahmet verir. Amin. Allahu Ekber. Ahiretinde. Ağayniler, bugün buna çoğulmamızın maksatını bardığımızda bittiraslar. Bizin akabimiz Tileverdi uğulu Baltava ekamden buna ötkönüne bu yılgı yılı 74 yaşında Allah'ın buyruğu menen Mart ayında bu dünyadan ketti. Anam bugünkü günü biz çoğulup şu akabimizde uğullarının, bir tuğanlarının atay değerlenip Kur'an okutup şu Allah'ın razısını alardı deyip bardımızlardı, başımızlardı koşup çoğultu oturat. Birinciden bardımızlar Ağustan kelgen Kuda söktür, tuğandar, kengeşken dostları, ayırdaşlar, bardımızlar birinciden hoş gelsizler. Atayın şuna vaktınızları gelgenizler için razısılık bildireriz tuğandarın adından. Akabızda özümüzden Kudaga şükür, bardımızlar bu yerde bilgenler çoğulu oturağız. Ölgöndü şeriatta aytilat eken, жақсы gana sözünü aytты. Бұл akamda uağında közü tirisinde de жақсы sözler aytılıp жүрген aydın aksakalların biri olgan. Sebebi бұл kişi bireuni bir köngülünü ortmagan. Allah'ın joldan 5 vakt namazını okup, bireuni kapa kılbay, bardığına жақсына mamile kılgan, jumşak, minözü jumşak kişi olgan. Bardığınızlar жақсы bilesizler. Şoğa bugünkü çoğun uğulu Kengeşbek ukamdan atayın şunday bir kichine uyuşturup atamda eskerip koyalı dep eldi çoğultup, tuğandardı çoğultup, patasını alalı, Kur'an okup, dua kılıp, şu pataları atamın arbağına tiyip, Allah razı olsun dep çoğultu oturat. Birinci baştalardan burada, bu yerde biz akağızın arbağına Kur'an okup başta dep durağız. Hareke ayet okusanız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله إيمان نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته ونحو الليل ونحو النهار وجعله حجة يا رب العالمين. يا رب شكرا تلاوته ونحو Zat-ı Allah Teala kabul kılmam olsun. Kur'an'ın hürmetler, nurların şart ahiretine Allah cahil cennet kılmam olsun. Kur'an'ın selamının kabullerinin nur kılmam olsun. Allah'ım şu Türkiye güçlü hidayet versin. Yaşlıklarda takılmam olsun. Şu Allah Teala'nın yaşlıkları vardır mutlaka olsun. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allah Teala olsun. Olduğunuzda zaman kitapta duran, kitap boyunca müdahale sürüyor, sebebi boyunca yakında aralaşıp kitap yarışıya yakında anlaşmış gün adamları var. Bu kişiler kemir haftalıkta ülkede. Ben hazır şu ülkeden akavizden tutulgan ülkesi Ahmet Nazar Akav'a söz veredi. Başlarken boyunca sözlerini açsın. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aksakallar, ağalar, ülkeler, tuğanlar, karındaşlar, alış yakından kelgen konuklar, uymanda. Men sizlerden vakti köptele albayın azma söz çollarda içine oturup kaldığınızda düzü sırayım. Ben aytayın degedim. Kam razı ketgende bana cenaze namazga kelgenler var, kelgenler bolup kaldı. Dagı bir jolusun kılgın azar ketken bolsa keçirim sayım atından. Geçir koyasılar. Onu çıkarayım bana. Biz özgürçeli akıllı zamanday cemaat bilen şüleşip nime kılganımız. Kendime bizde adat koyuyor. İşte keçti böyle patağın bir tutar talak kızmanda şüleşip canında keçirişip o dünyaya bardığız getiriyoruz. Maaşı oturganın bardığız getiriyoruz. Biz tayfa bir gün bölösü birinde bardığı ketet keliş novat bulgamının ketiş novat emesken. Onu jakşı bilesizler. O dünyada kaç yıl Xuday Taala bardığımızga kayda baruvchumuz sol bir jangray demek aytayın degenim şu birbirimizni keçirişip o dünyaya aşıca jük alıp barmay tabi ibadatlar namaz orozo şol nimeni musulmançılık parız atkandan çıkar keçirişkende jakşı eken aşıca jük alıp bargan kançalık momun bolsam dagы bирөөнү капак кылып коюш мүмкүн экен ошого birbirimizni keçirişip şunday ülkelerde başka şarkılarda süreçtik. Anam ben aytayın degenim şu ağamla orbanı silap kelpengenizler için çok rahmat. Kelip razı olup kadamızlarga alış yakından bana Jallabat'tan nimeden Batkenden arkarına olsayken buyman kudalar tuğanlar razı olup ketinizler. Sizlerge dağır jolu tazim etemin. Şu kılgan eksanlarımız gözler yayında cevaplar kabul kılsın. Jakşı sözlerimi yazıp şu birbirimizni keçirişip demege çakıramda bu dünyada şöyle eken birbirimizni keçirip o dünyaya jügap barbaş gerek eken. Şu ona taksırlar jakşılar bir jolu neme enesine tekin sorgun bala dagı sol süttü nemesimen esepteş etken gör kızım sonunda çıkarıp pazalavandan keyin nimege kirgizetkende şogo akam atынан dagı jolu ben da izledim bilip bilbey ketiren nimesi olsa köңүздөргө акарат кетирген болсо keçir koyusunuzlar sırayla. Ben aytayın degan olsun. Sizler kendilerinizde de çok. Aksakallardan da söylüyoruz degenler varsa bu kişilerin biz bilgen esiyetlerini biz de biliriz, aytarız degenler varsa ayıltaşı, tuğanı, bizim aksakallarımızın biri Karayek'e göre söz veriyorum.
akam boyunca bir ko'z eskeri sözünü aytsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 18 bin aramızı yaratkan yalnız Allah Teala'ya çeksiz artışlar maktullar olsun. İki dünyanın çırağı, iki dünyanın nuru, iki dünyanın şefaat kılıcısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Kağan'ın üyüdesine, sahabalarına salavat salamlar tuttar olsun. Assalamu aleykum Arıstan yakından gelgen meymanlar. Şu bizden ayrıca gelip sizler şu Baltavay menen bir yaşılığı de bir okmağa kuyov ola aka deyti de şunun yatkan yeri jaylı olsun. Arkası da kalgan baldar ıntımaklı olsun. Allah Teala'm şu baldarga nisap versin, topuk versin. Şu baldarga ömür versin. Keleceği kelen olsun, omurları uzun olsun. Ülkelerim bana şundan yıkılıp ötkölüsünler. Hem Arıstan yakından kegen tuğanlar. Razı olunuzlar. Baltavay özü öte köngül çök, öte jakşı balede. İki dünya avat olsun. Allah'ım cennetten cay versin. Şu balkasında kalgan baldarı bakıvat durmuşta jakşı niyetlerge ne kalasa Allah Teala versin. Assalamu aleykum rahmetullahi berekatuhu. Demin buna kitap boyunca da ses gelip aldık. Bu kitapta özü akamın közü tirisinde de kengeş malumatları toplayıp, akamın özünün ağzından uqqan sözlerdi, şu kişinin ömür bayanı 74 yaş degende de bu oңой yaş emasken, 74 yaşta köp günlerde ötkөрgөн eкен, şu boyunca bir eskeri katары bir kitap жазып koyayın dep başlagan eken, köz tirisinde bitire alбай kalıptır. Bu boyunca dağı ana bizden Kudabız Abdülkerim aka Kengeş'tin kaynatası bu kişide şu boyunca havarları var eken sözü şu kişiye vereyim. Kitap boyunca da malumat etsin. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Kuda Söğüktür, Alıstan yakından gelgen imanlar. İki dostu 100 yıldık değil. Kuda Söğük 1000 yıldık degen sözler var. Yani bu kişiye jete turgan adam kemdeken bolsa gerek. Bundan olmasa dağı 100 yılda bilgiler Kudan var ele Baltavay. Ana Baltavay Kuda Özököz, Kuda Söğük olduğumuzda başta 22 yıl oldu. O şu 22 yılın içinde o şu kişinin ozdan analayın, kağılayın, altının, şirinim degen sözden başka söz ben uqqaным yok. Çoğun bolovu, küçük bolovu, olka jakşı sözlerdi aytты. Emi men bununki sözlerge de koşulam, keyinki sözlerge koşulam, kıska nuska kılıp aytıp koyayım. Bul kitap atam baskan uzak jol deydi. Mına güyo alan Kengeşbek Senizal Baltavay жазды emgegi. Bu jigit kişinin bir gana karızdan kurtulelek ali. Ata-ene üçün biz ömür boyu karızbız. Bu kitap mene kichine olsa da atasını var. Budan gözü tirik mezgilde 70 yıldıkta anlap жазam dediler. Aga vakıtlar olup kaldı. Özünüz jakşı bilesiңер, Kengeşbek bir gün diğerde, bir gün tiyakta, chet memleketlerde жүрüp vakıt tar bolğonuna baylanışıp kişine keçigip kaldı. Oşoga balam kişine öksüp maalında atam şunu okusa suyunup keter bele degen nerseler kaldı. Biroq men Kudama bilem bunday özüm kemdeken bolot özün rastap, özün karap akırkı күндөргө чейин ketdi. Hazır Kudam şu değişte jüretde böyle oynayayım da. İnşallah. Kalsa değişte. Men bunu kitap okup ko'rsaňar törölgönden başlap jaş mezgilleri, mektep dostları жазылган, stüdent mezgilleri, armiyada жүргөн mezgilleri, kaynataları, kayneneleri, şu жерде oturgan tuğan turpaklarının bardıq şu kitapın özünde oturат. Andan tışkarı mana bu kitapta özünün urusu, bar kurusunun kayaktan çıkan emni olgan oşonun bar uşun içinde okusaňar bardığı düşünüyor da. Anan bu kitapta oylayım bardığımız elhamdülillah musulmanbız. Kur'an kitapta kanday silap tekçige koyup, kanday asirette okusak, oşonun canına koyup asirattap okup görgönüňerdi men suranam. Hatta hazır kitaplarda dile başka dile bar görünmeyeceği de görürsünüz da. Emi iki soy görüşmeydi, iki adam görüşecek değil. Mana Kudası yoktur görüşüyoruz. Bugün mana cıldıkta görüşüyoruz. Emi daima
toyda, baldarın toyunda, neverelerin toyunda, şu Baltavay Kuday'ın çevrelerin toyunda oşanda görüşüp şöyle. Artık hayırlı olsun. Çatkan geleceği olsun, toprağı top olsun. Şu değiştiğini cürsün. Görüşükçe hiç bulalım, aman bulalım. Emi men de sizle koyunda baydan çanalardan gelgen Hatay kendin turgan öyle turganlarında da Amrayım ovada bir koyasın. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Allah Taalaga çeksiz maqtolur olsun. Muhammed aleykümselam. Salam salavatlar olsun. Bugünkü maaşı Baltavay akamdın baldarı uyuşturup жатқан nememenen sizler menen жүз көчөргөндө alhamdulillah şükürler olsun. Bu Baltavay akam жоғары жақтағы жақта айтып кетті. Baltavay akam bir момын еді. Bu Құдайын берген адам еді. Жай жендеттен болсын. Biz şolardan men ükası olamın. Baltavay akam nesebi çoğ atası menen men çoğ atam bir tuğan. Жақын әкелері біз, қаттас жүрген әкелері біз, медет шыққан әкелері біздің береді. Ана үшін атаны сыйлап, атаны урматтап, şu немесінде атасын ескеріп, şu балдарға мен разымын. Рахмат. Шундағы отырған жалпы жамаатқа, ері жұртызға, шундай балдардан нәсіп қылсын. Baltavay akamдын жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, қалған ұрпақтары өнсін, өссін, әрдайым осындай сый-ұрматтардың үстінде жүре берсіндер. Кеңесбай саңа рахмат, өміріңе Құдайым бәрәка берсін. Омен тын жаман шу балдардың тілегені, ойлаған мақсаттары ішке аша берсін. Alıstan ovqattan kelgan Ahmet Artu'da bir eke osuyla koyayın degen Ahmet Artu'da sen çekeriz. Assalamu alaikum. Baltavay aldından qanday ekenligini mana 5-6 adamlar, hakikalari, baldarı, Құдалары бәрі сөйлеп өтті. Сол адамдарды сөйлегенге менен қосыламын, жақсы адам еді. Бұл адам иманды, исламды, мынандай өкіметке істеген, елге пайдасы деген адамдардан еді. Şu адамдарды арасында ең жақсы десем болады еді. Allah Teala şu adamдарды inşallah Құдамның жайларын, жәннаттан, рухтарын шат қылсын. Allah Teala қалғандарға ömür rızklarına bereket versin. Bana kalan kampiriga Allah Teala kampirin ömrünü uzun bereketli kılsın. Uğur kızlarına insaf bir hayat versin uğur kızlarına. Şuların ömür rızklarına Allah Teala bereketli uzun kılsın. Şular iman İslam'da var durursun. Neve çevirilerinde, gibrelerde şuların aksaklara, toy tabaşıların körsüzüsüne kalanlar. Allah Teala iki dünyanın жақсы günlerse şu kalanları var. Yamandığına alışsın. Жақсы günlerde Emi Ruslarga da bir eke osuyla koyayın dedi bu kişi. Ondayken tanışıyla gözün ülkesi Hurmatlı Sarkınova ailenin turgunları, sizlerden birimizler bolçu Baltavay jezdem. Biz emi jaktıran bilebиz. Barыңızдар айтып атасыздар. Негизи адамзат барыбыз эки жүздүү болобуз. Кандай болбосун өткөндөн кийин жакшы адам эле деп арман кылабыз да. Негизинен анык ошол момун, анык маданияттуу, анык адамга bir ушундай bir жакшынакай милайым мамиле жасаган бул Baltavay jezdem эле. Эч bir терс мүнөзү жок болчу. Men kişinekey кезимен билем, көп жолу келгенмин бул жерде. Анан эми ушундай адамдар өтөп, баарыбыз өтөбүз. Арман болот экен. Эми бул жерде кеңеш сага чоң рахмат меним. Bir kolunda karmap жүргөн бычакты жоготуп жиберсең,
ошол бычактын сабы алтын эле деп дегендей кылып өзүнчө кыңырласын. Ата деген бул ата. Ошол атаңдын баскан жолун, өткөргөн өмүрүн эскерип, китеп кылып, аракеттенип, ушундай бир эмгек жасаганыңа чоң рахмат. Негизинен эле биз кыргыздар, айрыкча биздин ичкиликтер анын ичинде. Ушундай нерсеге мындай бир түркөйрөөк мамиле кылабыз. Адам өткөндө аябай жакшы эскериш керек экен. Исламда деле ошол айтылат. Ошон үчүн анын жакшы жактарын айтып, керек өсүп келе жаткан муунга үлгү катарында айтып, ошентип мына китеп жазып, мына Куда сизге чоң рахмат. Келип сиз кеңештин кайынтасы болот бул киши. Ушул китепти жакшылап окуп, айрыкча мына замандаштары, бул жерде отурганын баары замандаштары сиздер. Бирөөңүздөр кичүү, бирөөңүздөр улуу. Жакшылап эскерип, кийин анан ушундай бир традиция болуп калса, бул китеп эми өзүнүн тууган уругу жег жаат үчүн керек. Бул өзү тарых. Адам өтүп кете берет. Көп болсо 90 жыл жашайт экен. 90 жыл деген бул бир эле мүнөттүк нерсе. Ошон үчүн бул жакшы саамалыкты баштап атасың. Балким буга чейин Саркмолдо болгон, бирок менин айылымда, Чакта, Көксууда окшом боло элек. Мындан кийин ушундай нерсени жасатса болот экен. Демек, бул үчүн мына балдарына, туугандарына чоң рахмат. Эми мына жылдыгын чыгарып атабыз, эми ушул баардык айткан каалоолор, окулган тилаваттар, ушулардын баардыгы соболу жездеме тийсин. Жердемин ошол жаткан жери жайлуу болсун. Аллах таалам ошол Фирдауси бейишинен берсин. Баарыңыздарга амандык тилейм, ден соолук тилейм. Ошол тынч аман жүрүңүздөр, элиңиздер аман болсун, эл ичинде ар бириңиздер аман болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Акам боюнча журналисттер бул киши жогорку билимдүү болгон, 2 окуу жайын бүтүп, 2 диплом болгон. Чыгыш иштеринде жүрдү. Акыркы жылдарында өмүрүнүн мектепте бизде мугалимдерге окуучуларга тарбия берип, мугалим катарында иштеген. Ошондуктан сиздерге азыр ошо чогуу иштешкен кесиптештери жамаатынан да орозага айт чакырып сөз берип коём. Assalamu alaikum. Tarmoyan turgundagı hurmattуу аксакалдар, hurmattуу Осман жакындан кийин доктор Набатовага кайда эскерүү, мындайча айтканда кечеге деп эссек да болот, кече сыяктуу болуп турат. Бул кайда мына китеп жазылып деп өзү айтып кетти. Китепте бардыгы жазылып. Негизи китепте баягы армияда жүргөн мезгили, студент мезгили, иштеген жердеги мезгилдер болуптур. Мен жетекчи 2013 жылы келгенде ага ушу мектепте иштейт эле. Мугалим кесипте аркалап жүрүп иштеди. Ушу мугалимдик кесип жөнүндө бир аз айтып өтөйүн. Ушул мектепте иштеп жүргөндө бул ага физика мугалими. Физика мугалими болуп, физикадан 9-10, 8 классга сабак берип жүрдү. Анан өзүнүн ишиге ушунчалык өтө тың айылы да. Сабагынын мына мектептеги иш кагаздары боюнча айтып жүрсөк, иш кагаздарын сөзсүз жазып келмейинче иш эме кылбайт эле да, ишке келбейт эле. Ишин баягы сабактардын пландарын жазып окуу башталган убакта сентябрь айында 25 сентябрь деле пландарын баардыгын жазып келип, мына бекитип бердим мага. Деп ушундай бир так киши да. Анан баягы дептерлерин кийин баягы мына китеп жазылганда баягы маалымат топтоп жүргөндө мына китептерин, кагаздарын бердим. Ошондо жазганда бул агайдын почерки бир башкача почерки эле. Ушунчалык терип, мочок кылып жазган жазат эле. Мындай бир жакшы инсан эле. Анан ошол достору бар эле агайлардан. Агайлардын да көзү өтүп кетти. Топурак агай. Досат жезде ушулар менен жакшы мындай саналаш болуп чогуу жүрүп чогуу иштешип жүргөн да. Анан кишине ошол жакшы самалы экен. Мына эскерип китептин аты дагы өзүнчө туура так коюлуптур. Адам баскан узак жолдо. Бул балдарга да чоң рахмат. Ошонун үчүн кеңешке бүтүшкө, сагынга ушу балдарга чоң рахмат. Атамды сөйлөсүн, атамды көрүшкөн өлбөсүн дейт. Атамдын саналаштарын чакырып, ушундай бир Кур'ан окутуп,
Birisi görüver, oturat, şuna rahmat. Çok rahmat, atanın oğlu ol, cüre ver. İşinizge iyi gidip salam. Rahmat. Yeni yaşlardan da Kenges'in dostu, grup kolbaşı, Kılıçdaşı, Ayşe'den direkt o sıkıntı ediyor, Kılıç sıkıntısına. Assalamu aleyküm. Ben Kengeş dostumun ayıldaşları, tuğanları, cekcihatları. Biz Kengeş ököz 5 yıl birge çoğu okulamız. Canım mektepte gütüp gelgenden başlap balalık günlerimiz birge ötkende. Anam balalık günleri özüyle ötüp kalbayt eken söz üstü dateneleri üstü. Benim apam ayıldan geledi. Kengeş'tin atazı Baltava Yaşatavuz'dagı oşqa bayma kattap turçu. Bargan sayın yerde bolgan nan, tamağa, şu okşagan neslerdi götörüp barıp anam jakşı sözünü aytıp mektepte muallim eken gelecekte pedagogtordun jaş olsun, turmuşun şul turalı aябай көп jakşı sözler, kеңешlerini aytçı. Andan keyinki mezgilderde andan beri 23-30 yılga çamalap kaldı anam. Geçe jakın göz ötken göçeyinler şunçalık birge. Çoğulup birge Ayaşat Ağustun jakşı sözünü uğupen Kudayım emi 5'ten orun versin janatan beri aytıp atasыңар jakşı kişiler dep. Jakşı kişinin артында söz kalat. Jakşı kişinin артында şunday jakşı gep kalat eken. Ema kişinin gözü ötüp ketken menen montip Kengeş dozum atam jönünde kitap жазайын деп темасында тура коюптум. Atam баскан узак жол деп. Ayşatam ömürü андай деле узак болбойт. 74 жаш деген. Азыр карап турсаң азыр экен. А бирок баскан жолу аябай узак экен. Мен эртең менен чыктым эле. Келип атып элестетип келдим да. Азыр биз эми мондай жаңы техниканын заманы болуп машина менен келип атабыз. Илгерки замандарда кандай болгон? Ошол башынан өткөн нерселерди укканбыз да. Бу жерде ар бириң ошондой тагдырларды басып өткөнсүңөр. Мындан ары Айшатам экинчи өмүрү мондай узак болсун. Анан силерге дагы узак өмүрлөр болсун. Жакшы күндөрдө ушундай жолукканга Кудай таалам насип кылган болсун. Биздин Кур'ан китеп турат. Бул китеп айтылат экен, окулбаган Кур'ан карып деп. Акам өзү кармап жүргөн китептерди Kengeş Gam'ın çeçim menен bizdin ailemizdin karı aldaklarına şükür bizim ayda köyüp kaldı. Şuan en aşağı birinci bizim aydan karı çıkan bararı uğurlu maksat karıga şu atamdın karmap жүрген Kur'an kitebini verirsiniz. Anan Sayın Acar Damullah, sizden bir kitapta sizge verdim çeşitler. Allah razı olsun. Kitapta okup kulluk. Allah Teala'nın razı olsun. Yemin bana kitap yanında sözler aytırdı. Bu kitapta okup koyuşun o eken, bırak bunu buğa bir kişine de malumat toptaşın kança vakitte, kança mehnetler okular. Bu bir kitapta yazış için Kengeş özü bu yerde bulmasa da, çet memlekette жүрse de şuğa malumat toplap, kebrelerge akça berip, biz jaklarga jönötüp, şuğa malumat kerek dep жүрüp toptagan nerse bu buğa köp mehnet, köp emgek ketken nerse eken. Anan şu boyunca şu bugünkü şu işlerini uyuşturup bu jakşı amalып болуштат. Şunday nerseni özü ayda menimçe birinci ele жол болуштат. Şunday nerselerdi ulantıp kessek bu jakşı amalık. Sebebi biz bir ele kirip aytkanыбыз айтып, айтпаганыбыз жакшы келеді деп, ой деп чикетеле бербей, şu kişinin ömür yolunu, şu kişinin kılgan жакшы işlerini şuntip elge jetkirip, bizdin bunun maksat bizden kiyinki muğundarga, bu bizden ötken ata-babamыздın, atalarımыздın, ağalarımыздın bir жакшы
elge үлgü bola turgan turmuş yolunu biz şintip üyretip ketkenimiz bir jakşı nerse olsa şu samalık Allah Taala özü sizden ulanıp kesse hiç ziyanı yok de oylayman. Emin şu kitap boyunca özü жазған кеңешке şu kiçine aytып ötsin. Kantip jasaldı, ne sözler oldu. Gel kеңешке. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Ben ayrıldım. Aksakalları, ağalar. Şunday taqdırdın жазмыш eken. Yıl 17 Mart'ta atamды жоготуп алдым. Ошол жоготкон мезгилде эки эле нерсе эсиме келди. Биринчиси жетим болгон деген ушундай болот турбайбы мен 50'ге чыксам дагы деген сезимди биринчи жолу мен өзүм байкадым. Анан экинчиси болсо ошол кишинин 70 жашка чыккан мезгилде ата не кылайын сизге? Ат алып берейин десем ат мине албай турган мезгилге келип калды. Буту орукчан. Машина алып берейин десем машина мине албай турган мезгилге келип калды. Көзү орукчан. Тон жаап берейин десем тонду деле кийбей калды. Ушул сиздер айткандай жөнөкөй ушундай киши эле да. Жөн эле жүргөндү жакшы көрөт болчу. Анда эмесе сиз азыр айтып бериңиз 70 жылдыгыңызга карата китеп даярдап бербейинби десем ошол идея ал кишиге жакты. Атамды өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүгүңүздөр ушул жерде чоңойгондорсуздар. Ошол китептеги айтылгандай узак жолду басып өттү да 74 жылдын ичинде. 5 жашында энеден айрылды. 20-21 жашка келип атадан айрылды. Атасынан калган ошол 4 бир туугандын аксакалы болуп жүрдү. Бизди бакты, көрдү. Небере көрдү. Чебере көрдү. Ошолорду сүйүндү. Бирок иштеп жүргөн мезгилде деле көп кыйынчылыктарды көргөн экен. Ошолордун баардыгын айтып берди. Анан кийин маалымат бир жактуу болуп калбасын деп башка ошо кишини көргөн адамдардын баардыгынан бул жагы Душанбеге чейин Памир аркылуу, бул жагы Чоңалайга чейин өзүнүн биздин урунун жери деп жүрөт. Кызыл Эшмеден ошол жерде көрүп жүргөн аксакалдардан топтоду. Жакын туугандарынан топтоду. Ошол өтүп кеткенде экинчи эле нерсе менин арманым. Мен бардык нерсени ойлоп жүрүпмүн. Бирок эч качан ушул адам өтүп кетет деп мен ойлобопмун да. Ушу кишиге берген сөзүмдү мен өтөсүнө чыга албагам. Мен начар адам экенмин мен. Начар бала экенмин мен. Көзү тирүү кезинде ушул нерсени даярдап берсем жакшы болмок деп арман калды. Анан ошол нерсени жок дегенде ушул жылдыгына барып даярдап берейин деп анан аракет кылдым. Акыркы 3-4 айдын ичинде 4-5 саат уктасам дагы улам маалыматтарды топтоп жетпегендерин ар бириңиздердин көпчүлүгүңүзгө чалып системалаштырдым. Ошол үчүн кечирим сурайм сиздерден. Ашыкча түнүс чала турган болсом, күндүз чала турган болсом, катуураак айтып тезирээк бериңиз деп шаштыра турган болсом кечирим сурайм. Калай калып. Жанагы Кылыч досум жакшы нерсени айтып кетти. Бул атам өтсө дагы атамды көргөн өтпөсүн деген. Ушу жерде атамдын кандай адам экендигин сиздер баардыгыңыздар билген адамдар отурасыздар. Ушул нерсени биздин балдар жасасын. Биздин балдар жазсын бизден, биз жөнүндө, сиздер жөнүндө. Анан кийин кулагыңыздар чалып калса керек. Биз дагы аракет кылып атабыз 2 жылдан бери ушул жакта ушул жерден чыгып Сармогол айылыбыз 45-46 жылдары аталарыбыз убагында каторга сыяктуу айдалып келип ушул жерде жертөлөдө жашап жүрүп ушул айылыбызды түптөдү. Ушул айылыбыздын жөнүндө кичине баян чыгарып коелу деп 1-2 жылдан бери чүйдөгү
Сармоолдон чыккан адамдар аракет кылып атабыз. Ошол аракет кылган нерсени мүмкүн жакында бүтүрөп каларбыз. Ошого сиздерден суранып кетем. Аксакалдар, пока сиздер барып алыңыздарда, колуңуздардан келишинче ошол маалыматтарды берип коюңуздар. Топтоп коелу. Бизден кийинки урууларга, урпактарга, бизден кийинки балдарга, бала чакалар ошолорду көрсүн. Сиздер канчалык кыйынчылыктарды көрүп жүрүп, ушул айлыбызды топтодуңуздар. Ушул айлыбызды абат кылганга аракет кылдыңыздар. Табияты татаал айыл. Бирок ошол жерде жашап, көнүп, ушул биздин айлыбыз экен. Рахмат дагы бир жолу келгениңиздерге. Эгерде жазып тайып менин атам сиздердин көңүлүңүздөрдү бир кетирип коюп, көңүлүңүздөрдү кетирип коюп, көңүлүңүздөргө кичине болсо да кара так калтырган болсо кечирим сурайм. Ушул жерде отурган көпчүлүк атам менен чогуу жүргөн достор отурасыздар. Ошолордун арасында чогуу жүргөн, чогуу тамак ичкен, чогуу сапарлаш болуп жүргөн Ошу тагам сиз отурасыз. Кокус жазып тайып көңүлүңүздөрдү калтырса дагы бир жолу кечирим сурайм. Анда ошол ыраазы болуп коюңуздар. Айта берсек, Кудайга шүгүр, акабыз боюнча баардык эле ойлору жакшы, акабыз боюнча жакшы сөздөр айтты. Аллах таалам сиздерден ыраазы болуп, ушул айтылган жакшы тилектердин, дуалардын, окулган Kur'an'dan okululan ayattardın soğusun, akağızın arvağına tilsin, жатқан жер жайлы olsun. Amin. Allah Taalam peşinen orun versin. Daha güzel bağırdığınızlarga rahmat, alış devey, yakın devey, vaktinizdарды berip kelgen için 50 kişine kulaklandırıp aytıp koyam. Kimler kaysı үйлөргө kiret, şul boyunca oğalıp, anan keyin şul uğuldarının, tuğandarının atayı sizler için dastorkan dayardap, soğuk atama tiysin degen dastorkanı var. Çaylarını içip, anan Allah Taala mağz yol berip, har biriңiздер үйүңүздөргө тынчаман жетип алыңыздар. Азыр мына катмага кере турган өзүбүздүн айдын аксакалдардын тизмесини окуп берем, тынчап турасыздар. Катмага Литвилла акабыздын үйгө киресиздер, ушул үйгө. Маалла боюнча айтам, бизде маалла деп бөлүнөбүз, айыл чоң. Бургансуу маалласынан Ниматулла Дамулла, Эсен Ажы Ахметжанов, Баратбай ака, Кудурет ака, Аксуу маалласынан Жээнал ака, Жошбай агай, Камчыбек ака Турсунов, Тукубай ака, Мурат Жезде Сатыбалдиев, Көчкөнбай Дамулла, Белек ака Уста. Немесин кошуп айтпасам, атокшоштор дагы калбасын. Зиябек агай, Жумба ака Токтогулов, Каракөл маалласынан Махан ака Махамбажа, Маматороз агай, Боит ака, Пириш Дамулла, Бак ака, Бабан ака, Таабалды ажы, Көкөн ака, Апсамат ака, Кошон ажы Айшатабыз, Жолдош ака, Турсунзад ака, Мама Жунус ака, Абдубахар ака ажы, Адек агай, Камчыбек ажы, Орозобай ака, Амит ака, Абдикарымов, Дуранкөл маалласынан Абдырайым ака, Башир ака, Акмамат ажы ака, Абжамил ажы ака, Ошир ака, Харвей ака, Сайт Мухтар ака, Асылбек Дамулла, Шайымқұлып маалласынан Қуаныш Дамулла, Мурзахан Дамулла да шаарды екен, Сайназар Дамулла, Қалдыбай ағай, Өрісбек ака, Тұрдымамет ака, Муса ака, Бишкектен келген талант күйәріз. Шул кишилер ататалгандар азыр шул акамдын үйү, Литвилланын үйү киресиздер. Эми башка келген кишилер Аксуу маалласы Кулатов Карыекенин үйгө өтөсүздөр. Каракөл маалласы 90-дын үйгө киресиздер. Кожайын акамдын. Дуранкөл маалласы мына аркаңыздардагы Коңкобайдын үйгө киресиздер. Шайымқұлып менен Бургансуу маалласын чогултуп койдук. Арка жактагы Маликтин үйгө киресиздер. Келген аялдар бул жерде жок экен, барышты окшойт, Жээнтайдын үйгө кирет. Мына жердеги Болтобай акамдын кудалары, уул кыздарынын каерден болбосун, Сармоголдон болобу, башка жактан келе бүт куда сөөктөрү мына
Күнбатыш жақтағы мына кирпичи Қуаныш деген баланы үйге кіресіздер. Құда-құдағилар. Абдыкәрім құда өзіңіз баш болып бит. Анан екі жақтан келген туғандар. Оштон, Чоңалайдан, Алайдан, жана башқа жақтардан келген бүт туғандар. Мына күнчіліс жақтағы бірінші Ашимдин үйге кіресіздер. Кеңештің достору дағын Қуаныштың үйге кіресіңер. Мына кирпич үйге, туыла жатқан. Шулай айтқан сөздерден барлығы Алла Таалам разы болған болсын. Еміш үйлерге кіріп, жақсы чайларды ішіп, Сатуғол Мақсақалы Алдыбаеваға сөз беріп, кісен патасын берсін, ана үйлерге барып, şu балдардың, insanlardan өстіріп, dualarınızdan verirler. Duamızı verin. Tuğanlar, kudalar, başkalardan kelgen var bunlarda var. Yaşlar, gelecekte balalı, çakalı, şu değil maksat, değil dilekli maksat dileğiyle yettiler. Hem cümlede aytırыңыздар. Şu kitaptan her birinizlerin kolunuzlarga bir tente yatar. Oturttuğunuzlar, balдар. Turgan baldardan verdi. Bağrınızdan alınızlar. Şu gece etmesi aytınızlar. Tamam, damlalar. Az mı? Güzel. Az koyunu katı. Oldu mu? Videoya varımızlar da. Ha, bu yakta daha bir ek çok atıyor. Ana çay da. Ha, ana çay. Üyelerine para veriniz. Yürüngüzler akşam. Balдар başsaklı. Kim? Ha çok iyi. Ha kırkımlık. Gördüm de öldürdüm. Bozma onu. Men sizlarni qanaqalardan ümidligim yo'q. Har birini barilarini kechiraverasiz.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا مالكون وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون Buna 5 aydan beri bıyıl duram. Bıyıl dini kayıt ettim. Var. Misal için çaktın özünde de porterden bir 50 porter var. Paketini de vereyim. Paketini de ver. Dersler var. Dua Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Kerametullah ve Kur'an'ın dahulu ve salavatları ve sadaka ihsanlar. Orta vakat rahat yakındır. Amin. Kancayla Kur'an'ın afiyet olsun. Cemil çok Allah. Ben de kadar cazı canlı bir beketiye çok şükürler geçer Allah. Amin. Rabbena atina fid-dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Limanlar var mı? Yine parmaklar. Ortada limanlar var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bütkül 18 bin oğlan ticaretten
Bütkül alamdan egesi olgan çalgız Allah Teala'ga çeksiz. Maktollar, alkavlar, alkışlar Allah Teala'ga olsun. Amin. Yekitilen çırağı olgan, yekitilen nuru olgan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz. Salam salavat durutlar olsun. Ayağımın başka baraka, başka devlet, çeşitli devlet, sulda yağmur versin. Ketbis devlet, kencel versin. Dostlar kondor olsun, devlet gebeti kızarsın. Halasan inşallah buradan hürmet kızdan kıymet götür. Şul belgeli aşının soğuğunu altı aydın arbayığa Allah Teala mağfiret kılsın, ahirete kılsın, imanı olsun. İmanla takılığın kabırının nurlu kılgın. Mümkünlükle fariştelerden sürekli savunasan kılgın. Nuhma yamanlı olgunundan alınca odan verir. Kıyamet kaçan vakitler ölüp peşinin olun der. Cennetinden çay vergen, cek tuturun kökezbegin. İmanla takılgın. Beceretken cennekem şöyle arkasında kalgan baltar kızlarla omur versin, işleri gibi versin. Yaşlılık pilotu kölü versin. Kızaklarında baltar kızlar verip koruluk, soğukluk, çekelek. Köktün biri köldün çekildi. Yeri çürtüğün duruk böyle geçen aman olsun. Basmandan bolgan, yerden bolgan, arkanda kısaklardan hareketlerden. Yeri çürttü, cumhurlayı çürttü. Ceretken cennekim özün saktan, özün hatıra bırak, batın algın. Var sen, Kızır Aleyhisselam patasını versin. Ceretken cennekim özün hatıra bözün kolda. Ağır kandak kısımlardan bereketten yeri çürttü, cumhurlayı çürttü, taktay turganı. Yere turgan özünsün, Allah turgan özünsün. Ceretken cennekem Allah'tan ne söylesek şundaki olmayın da arakan cay turgan. Arım on busurumgan dargın. Her biri bizden çilek üstüne çek getirsin. Orta olsun, yol olsun, oğlu yerler kolda olsun. Kızıl Aleyhisselam patasını verdiğim Ceretken cennekem şu. Her biri bizden çilek üstüne çek getirsin. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمتك يا رحمن وارزقنا تلاوته وجعل حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لي ولوالدينا والمستوزين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب رب الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب من şükür ve sahabelerin adam aleyhi ve sellem'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köylükten Peygamber avliyelerle Muğdiye bizlikler yamazer maşayetler şahit alimler var şu kanadan devlet gönderiyor ahiret şöyle tamam oldu senize vataya tamam kısıra Allah Teala kabul olsun kabulların muhtarın şart ahiretine avat cayın cennet kalmasın arkada kalan bazıları tuğanlar Allah Teala yaşlıklarda da koysun üstte hidayet da hesap da koysun arkasından dua tutar Allah Teala nasip etsin yeryüzü tuzla yaşlıkta tarzını Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar Şundayla koysa ha? Şundayla koysa olur.
Hadi ya, hadi ya. Sakalların ismini versin. Tak sakalların diye. Gel parmağı verirsin. O arka çaptan. Bir dakika. Kabul kılgın, kavullanlandırgın, kavullardan cenk kıl, surak savalını asan kıl, tünelden geçip cennetten cay ver. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden, özün didarından, cemalından nasip kıl. Altında kalganlardı bu dünya ahiret baktılığı kılgın. Allah'ım şuların turmuşluğa, taşı olsunlar, ömrüne, ben sonluğa. Allah bereketini versin. Allah subhanahu wa ta'ala zürriyetinden alın, hafiz. Gözü razı olmayan insanlar çıkarın. Ne çok korkuyorlar. Az baltağa yedim, balacasından yiyerek çevirleri patlar. Hadi dua kılın, dua kılın. 18 bin ağlamcı pazan canlısı geçiyorsunsun. Şu dünyaya gelip, şu baldarı, şunca delere verip, şunca naz nimet, şunca ıhval rızk verip koyğunuğa köp bir esef şükürtürüz. Şu baltavayın, şu baldarı nevre çevirilerine uzun ömür ver. Yaxşılık, qanaat, sabır ver, ıhval rızkı ver. Allah Teala özündən ne yaxşılık versə kabul kıl. Şu atasının ruhuğa arına bergen naz nimetlerini, eksenlerin savabını Allah öz fərzi kereminin şunaqsığa kabul kıl. Şunun ahiretine avat kıl, cayini cennetten ver. Kıyamet geçeyin kabrını Kur'an nurumaya nurlantkın. Kıyamet günü surtatılgan la ilahe illallah kasmasını nasip kılın. Kalgan baldarığa bazı uruk tuğanlar yapıkasına uzun ömür ver. Yaxşılık ver Allah Teala şu yaxşı günde ölürler nasip kıl. Şular camanlık görmesin, yaxşılıklar etsin. Ötken ataların, ötken babaların işte dua kılıp, özleri de Allah'ın yolları ibadetler bulunlarından nasip kıl. Şu tileklerimiz özünden tesirimizi kabul kıl, muhtacat kıl. Rabbena atini bedine hasenatan, ve fil ahiret hasenatan, ve qina azaban nar azaban. Allahu Ekber. Ya rahmat kem. Ya rahmat kem. Yem nasıl oldu? Canım başlayın. Gel.